Odofo yemo bibia jomo bibia kwaba. Ediba African History and Heritage TV so. And then so yebeda obwadia sisenada Roma. Wama adipa achiyen. Na tekrema eda anumu na moja anso edia rusie ewo honam num. Yeda obwadia asibibre. Eye mosomfo historian Kodwajiman ena sabri magia kunwai na megia kunwa si dia na asemaranko enra mebo man hoba se Asante Confederacy na nananom bono ne ahafo ahemfo no ekodon ye no emre bi baaye no according to them na nananom anabeti asesabre no na asisi wom nti na ho behia se bankasa bebete be Confederacy de nti bebebie Confederacy na e friend bono champion Confederacy na me no so ene yenya bono ahafo region ye di so mfaso abisi ne na mprempi no eya na abefo kasafidie tintan so ye nkrofo binum eta kan so bono asasi nyina bono ha nyina yotumfo de ya mo be joine Asante Confederacy no mo be so atwere otumfo na mo jai Confederacy no di amamre ne mo ye amamre be na mo ye a kire se mo jai na chese wanya amamre bi ade a still on order so wom ti na chese Asante hene ediuso enene na ansani me kire mu na mde bewie se amamra na nanom ye ne se yese yoska fiton ho ana ohwehwe no enti no kwankwa na nanom fa so abekum no sa kwankwa no befa so ebam be letter de koma bruni se ye beko Confederation num dia ye 1 2 3 enti se be frim so a krata no esese de ko nyese bi twadwan a yamamre bia krata be de ko no ene yamamre enti ne senti no ene ye behwe nkrata na nanom de koma bruni Britain for a beno bebeshe Asante Confederacy nase no ye be kinkane mako mobi ati asese nananom antra hokwa be kurchiri ni entime obojai Asante Confederacy no edugu nkrata so na bede ekoma kwasi bruni sebojai Asante Confederacy no ne sa na montuo no baaye no na bono champion federation no ahyase somewhere 1951 nti na nanom hye bono champion federation nase no ena bede krata ekoma chief commissioner of Ashanti ana otikumase sebojai Asante Confederacy enti mensebre no mekenkai nkrata nananom ede koma chief commissioner of Ashanti how say Adamsu Kwachuma via Brekum 1st November 1956 or say declaration we the undermarked chiefs elders and young men of the 8 towns out of the 9 towns forming the Kwachuma state, which towns are hereunder mentioned, and under the leadership of Nana Kwame Kra, Kruntihine of Kwachuma state, solemnly declare on this first day of November in the year of our Lord 1956, 1. That the whole of Kwachuma state, with the exception of the Omanhene and the people of Sekitia, capital town of the state, having met
in the session at Adamsu have agreed to join the Bono Champion Council and to fight together with our kith and kin, the Bronze, for the liberation of all Bronze states from Ashanti Dominion. Nananom Kwatwimafo ese. Nananom atrankumya eye nana kwamkra kunti hene ene na trankumya. Sabre no emse na oman hene no wakɔdurum anase watwa na ni ahweban. Bɛyɛ meeting ɛwɔ Damsu 1956, November 1956. Na gyinaeɛ a bɛsi yɛ ne sɛ baate bɛ ho ase sɛ bɛbɛ join Bono Champion Federation. Enti no ba free Asante Confederation efisɛ bɛyɛ Bonofo. Enti no ba gye for ahodie afiri Asante eniso ase. 2. That we are Bonos, not Ashantis, and we should therefore cooperate with our brothers, the Bronze, in their struggle for emancipation from Ashanti black imperialism. Brofono ano eshipa. Osi ye Bonofo enya Asantefo. Enti no esese ye kabom na ye ni ye nuanom mina ye tie ho every Ashanti in this ase. 3. That we earnestly ask the members of the Bono Champion Council to accept us as full members. 4. That we faithfully promise to abide by all rules and orders of the Bono Champion Council and to contribute a humble quota to all its responsibilities, both financially and morally. Or say, ya beka Bono Champion no ho nananom monyentum na yeshe bose yeso mwa bia ibitim ebeboa bonoman. 5. That we do hereby renounce all our allegiance and loyalty to the Golden Stool, the Asante Hene, and the Asante Mai Council. Na yegyina saa krataa wei so kyerɛ sɛ ye ne Golden Stool, Asante Hene ene Asante Mai Council eto nkwanta ya pai tintuntan. Number 6. That we take this opportunity to express our sincere thanks to the leaders of the Bono Champion Council on behalf of all other states for their brave and wise leadership which has brought freedom to all Bono states, both who assisted in this struggle and those who deliberately sabotage their aspirations. Or say, nananom a bɛhyɛ Bono Champion Federation yase yi no, ye nananom kwatwuma nananom atrankunya anne ye meeting wa Damsu ye dabase akokoduru a benya ya bede ekote sa kuono a eye Bono Champion Federation. Nananom a bensa hye sa akrata ya ye twerɛ no 1st November 1956. Eye Nana Atakwabena, Nana Kra Krunti Hene, Nana Kwamkra Krunti Hene of Kwatwima, Kwasi Bene, Tayano Hene, Nana Ayikwaku Asare Hene, Nana Kwamkra Mempasem Hene, Nana Kwabena Kra Biama Hene, Nana Kwadwo Sechere, Akrufro Hene, Nana Kwabena Domfe, Awua Hene, Nana Kwame Kra, Kofitia Krum Hene, Amadou Ouattara, Chairman Adamsu,
Kwakujan chairman Asare, Kwajunketia chairman Tanayano, Kwasi Bene chairman Mpasem, Kwaku Ade chairman Awua, Kwaku Tewia chairman Akrufro, Kofi Ban chairman Biama, addressed to the secretary, Bono Champion Federation, and copy to the CCA, Chief Commissioner of Ashanti, Secretary Opa Ubehunowo, BRJ 1/2/105, Sunyane Archives, file number BRJ 1/2/105. Tini American yeno enye boslimu eka. Now, yenkoso ose ne eto ho eye na nanom sekwa enenso metabri sakrata we free BRJ 1/2/105. Ose Sunyane Archives, the Chairman's Office, Conventions People's Party, Sekwa via Brekum, 4th August 1956, said, Sekwa declaration of intention to join Bono Champion Council. So this letter was written on the 4th August 1956. Nananum Sekwa for Netre. Say, Sekwa declaration of intention to join the Bono Champion Council. Or say, all the young men, about 3,250, some chiefs and some elders constituting the Sekwa state, today declare our intention to join the Bono Champion Council, the only council which can safeguard our interest. Nananom Sekwa for say, Beni bemrantie ni maba wo nyina be wo krum ho. Be sinkete say, be join Bono Champion Federation. If you say eno ne bitime aboa won. We declare, one, that we are Bonos and not Ashantis. Sekwa for say be declare say we are Bonfo, be nye Asante. Two, that our population is about 3,250. Three, that we are not prepared to continue our administration under the intimidation of Ashantis. Nananom Sekwa, Nananom Trankuya. Eka sebe nye ready. Sebe beyere. Beno. Beni Asante ebe fia boom. Isan hunahuna enti. 4. We therefore declare today that we, the signatories, represent the young men, some of the elders and some chiefs. Entino ose sakrata we eye Sekwa nananom ebinom ene mrantie binom ene mpanimfuo binom a be wo krum ho ena bensa ehyasie na ba bensa ehyasie Sekwa krum ho eye nanakuma chairman, Kodofori vice chairman, J.K. Subonten Kofi Tano, J.A. Kofi secretary, Tano Krumfonso, Kofi Tawia Odikro, Kwabena Adofo chairman, Kramo Brahma chief farmer, E.K. Yeboah secretary, Atomfoso Kosi Afro, Kosi Kusi, Adamu, now Nasana Yawa Japan, Oye Okomuhene, Kwabrenro chairman, Kwaku Ade chief farmer, Bepase Kosi Mensa chairman, Kofi Donko chief farmer,
Kwame Mensah secretary, Kojo Akunkrum, Kwame Tano chairman, Kwabnakra chief farmer, Kwasi Jaban secretary. Now Chichiriare, Kojo Salia, Kwasi Kuma, Kojo Fojo chief farmer. Mponimfui ena nabe wose Kwakruma, Bensa eshe krata ewu yase. Ebinum kahon, Akon Kofi Krom, Akon Kofi Odikro, Kwasikra chairman, Kojo da chief farmer, Kwaku Kuma Odikro, na Nkwanta Kwame Boame chairman, Kwame Boa chairman, time so Kofi Kra Odikro, and Kwajunro Lenquist. Mponimfu anabe wose kwa maimua. Bensa she skrata ya sini, bene beto banum tuo se. Beye bonfo na benye asantefo. Entitintuntan as from 1st November 1956. Bene asante Nkwanta Bapai bebe joine Bono Chempem Confederacy ana Bono Chempem Council. Sakrata we ena be kruchire di become a chief commissioner of Ashanti. Edi declare say Bene Asante my council eton Nkwanta Baire Bapai Tintun time enyanto a anyere enya antua Bene Asante to Nkwanta Bapai yam koswe. Now drobo den ye dusi and also ye tabri free file number BRG 1/02/104 or say statement of grievances by Drobo State in relation to the Ashanti Confederacy now converted to Asante Mai Council, verifying why Drobo State has withdrawn their allegiance from Asanteman and would not be a member anymore. Or say, Sa krata we nso eye ba kruchiri hawa ne habentia etu banum tuo se ba twebe hu afri Asanteman Council ho na benye ben don ku nu biu yenkoso e. O say how no bi how no ne kese pa ewum how no be grievances na how no de ne doso pa ba be bone tofa bebre na ne na edimu tintiman ene ne amebe kan. Or say, I think the fundamental procedure of the restoration of the Ashanti Confederacy Council was to render administration progress more easy according to the then governor's suggestion and dispatch to the heirs of us, some of us, in 1934. I presumed he said that it would be possible to discuss Ashanti affairs as a whole and there would be a common meeting grounds in the Confederacy Council in which matters can be ventilated. I further presumed that the extract of it reads thus: all matters referring to the above should be well treated to facilitate in the state. I therefore don't think that there was any suggestion, rule, or comment made by the authority rather than that of the dispatches and discussions at that time. Therefore, the Confederacy being now converted into Asante Mai Council is nowhere to be found in the dispatches. Therefore, near Nananom Drobo Atrankunya can say, Asante Mai Council near Koheno. Ye koshase no be koshase sabre no broni twere krata e de komabe
no cheche ni enti a Asante Confederacy no be hyase na broni no kan say eye regional forum a hono bebe discuss nsema ehabe na nso ba sesandini no aye ne Asantman Council Confederacy na say kire nkabom ku no ba ye ne say Asantman Council na che say krata broni de bre bedie ba bia ni ho a na kire say eye Asantman Council beso be nya asantefo na nanon drobofo be nya asantefo be ye bonofo enti say asantefo council dia na enye Confederacy nkabom ku dia ene tintuntan efri necro ben join Asante Confederacy no ebio na nanon drobofo asema be kan ye enono na yenkwe. In conclusion, no, or say Ashanti Confederacy having ceased to exist, the validity of our membership has equally to Ashanti Confederacy having ceased to exist, the validity of our membership has equally ceased to exist, and we hereby declare and affirm that we cannot adhere to the newly created Asantman Council of the intention to be a member. Nananom nebe kan say Asantman Council no de bene no tonkwanta abapai nti ba toba numtu senya de a bebe join biu, and we hereby so declared and affirm from now onwards Drobo State is not a member of the Ashanti Confederacy or Asantman Council. Dated at New Drobo, this 15th March 1951. Na nebe chene say Asantman Council no ben join biu. Enti ananomo abi science akratai ene na Kofi Bosia o manhene Nana ya obedi akonkrunti hene Kwasi Yeboah akwamu hene Fosu Apenten Jase hene Kofi Nyankon Adonte hene Kusi Boadum Twafo hene Kwasi Ajei Nifa hene ya Fosu Benkum hene Kofi Sade Apinango hene Apia Kubi Abiana hene Kwasi Edinkra Ankobia hene Tano Kwabena Abakuma hene Kofi Kra Ayrempe hene Kofi Nketia Drobo hene Abrofo hene Kofi Nketia Abrofo hene ya Donko Achiame hene Akuya Nkama Ohema Kwasi Boahen Krunti hene Nananom abusuafo Nananom Drobo atankuya be grievances a better ridiculous krataso na be koche Chief Commissioner of Ashanti a not Kumase ninsem se onye enuni enti unu obi atiku abusuafo umere ni sei kunu bruni ne bae eno frefre dom frefre kobo se yemetiku ena bruni no asema o ka kire be ne se Asante Crown Colony of Ashanti no eye region na esanse tete no Britain for edina manumu hini ana amamu ebata abede ehunti no ena beboaboa ahemfo no nyina faako te said ne yewo regional house of chiefs what I say seven kodwenbene ahemfo bensam ho ene nsema eha badehye saa na abrofo ye Asante Confederacy no saa ne kobae entina enyenhye
Broni no ema nananom etrase say a regional association of chiefs. They say you Bono Regional Association of Chiefs your friend Bron Regional House of Chiefs na. Sana Asante Confederation no na etie. Eno nkyere say ohene bi a okọ Confederation no na nasase ye sante hene dia. Dabi na nkyere sa na obia daneman. Obia dinikui sa enetie. Enti ba beta bisa se moka se mojae no edi amamre ne ho ye no amamre no eni kitami amamre no ena media chrechi sa enetie nananom edi nkrata akoma broni se broni efiri na kro join Asante Confederation bio ye Bono Champion Federation ya tiye de se na yiku yeso ya tiye de tintuntan ti yenko Asantman ana Asante Confederation Council no yenko meeting bio arafo nkrata mi kinkan yi efri archives enye bosrimka nananom se kwafo to bonu ntuo se bedie beye bonofo na benya asantefo enti bene asante to nkwanta bapai nananom kwatwemafo nso to bonu ntuo bedie ne yakan ena nananom drogofo ochina nyame ya adoma yedi nananom domafo nso asema bekaye ene nananom amanhene nkaye no asema beso bekaye krata bede koma broni CCA Chief Commissioner of Ashanti na oti Kumase. If says Chief Commissioner of Ashanti no ono na ye den ono ne boaboa nano na nanom ka se be nkono Chief Commissioner Kuruya eno kasa kire be ne bekum enti be de krata ne bekum makenka krata na kire o enti o de krata na kum dia kwana ofa so kum no sa kwa ano aso na so ofa so firi enti be de krata yi ekoy kire broni se broni efiri da kro yati ya Bono Champion Federation dia Asantman Confederation no ye na tunkwanta ya pai orofo subscribe na share oti ase subscribe na share na nkai boy afoforo enti if you say babia ni ho a obenya abakosema eye krogen eti say aha babia ni ho obenya sa abakosema eye krogen eti say African History and Heritage TV enti o ya bono ni wo region num bono ene Bono East Regional ma wani nye na ma bono ho nshi ehia bono ho ehia no ma Ghana man so ehu hia if you say bono man no ehye Ghana man no enti se bono no nko ehia na Ghana man so ehia wa na chese etese ne asabio wadi to mana hia na wanyansu amonguso enti momaye bono man no hia ye na sem hia ye na Ghana man so asem enye den ehia ye odofo subscribe na share na ma abusuafo nkaye enti kasebo ibi minianom Bono Champion Confederation ebia bapen eko na mekeka ne mekan nyina wia meka Bono Champion Confederation ne di kan bae no ne ma ne eguye anananom antimanto aso se ebeyo na ne ya hyase so entimi yeden entimi nkugu engusa edika atuye nse momma yen yehuni propaganda bebrebe konso sese no Bono Champion Ghana aso no nkrofo binum be ye mo hyehyebe
Bayam de be swen because benim sa bono champion jana asono. Bani swadi hunu se ye ne be ye koka bom na ya tie ho afri Ghana ho a be starting a long time ago no enya de a ebebom nti be ye mo ehyehyebe enti propaganda ne be ye adwuma. Yes, Abrante bi aye voice me voice na otwamada pa so papa we wonu oda jim ya santifo ye yusu no ye ka se ye maniska ena la dwane ko bonofo be ho na eno so de nka efa ho ben mini omutie me enye nokre man bi e wo Spain ota send me audio na ni audio no ana o de send me no na obom kwadu se me ma change him style just man ka U10 o china me de voice beto me page so man ka U10 enti first no se na nam si kasa no nne me nka nokre ade enye nokre nko anem meka nka nokre nti ompemasem da bia ni message a ode ba no enam ka kire nse boma me video na motwa nyina asem kro no na meka na esan say this time asem na meka no wadwen ye o say enkuntia na adoma hene enkuntia bonofo nti no motwa U10 na bakosam so de yenka na saa nipa bia wabakosam nyono wom de wom oye santini ota send me a voice pa me de ne voice beto adie so na atiefo mo atie ni a okan enam kansa akire no ozo wa onka nokre o wa be kansa bono e kire first born na enye nokre o kansa mbibri enam kantre nse bamai pamno twano se me kama bonofu me kama bonofu me kire o se o hene sante hene ne tumfo se me kama me nkrofo enti na me ka ma wajai ne o keka no enam kantre no me yo audio descending se bama ona na sante hene ne tumefo se me mam bon sem no enhiam se ne otu asante fofo se be maba sante sem enhiam be no saa so na wafrema tumfo se me mam bon sem enhiam enti nia wo hene otumfo afutu a ode maame no enenu mi di so nti pam no twa no afutu a otumfo de amam no se me ye bono ni nti me mabono sem hiam no eno ni mi di so me ka yanzo no wanye den wan send me voice bill enti yansa kwan bia me fa so e de scare no ena wo de sa voice no aba abonten na voice no de ba abonten na nka misusu se ya no ni ye di nkomo eye de na me nko me voice na pie na ono ne mi di nkomo no ne de ama nka onka ne ono kaaye na onfa me de na me de mani muaye na ensoso na obia hu nkomo ayedi wo se oyi ono na no asem na okaaye no efiri na me voice no nko ape na de toso bini anon brofo mo we scam kwe obia ma me kapre me media encounter no na me koye ne kumase no sabre na me ye program bi wo KNUST nti de tambia maku kumase bia no na makotwa video ho na se mu betie mensem a me kan ye pa bonfo mu betie mensem a me kan sabre no na indirectly no kra no na me boa bonfo no otiase because number 1
me video me twa ye nyina ne na me kan say one ne ma bono ahemfo e bypass bono House of Chiefs eko masante hene ebo be man hene ne say eya timodene ohini bi pe man hene na o de for region wa na ahemfo binuma be ye ogolo ho no na be frustrate no nti nipa no hu say frustration wuma na afa atiri na wakusha e wo monhia be ma example say Jape Krom be di bidi no sampa kra 1984 house no bono House of Chiefs be te reset committee ma ohwehwe onisuma fontam ma behum say sampa tenasa aseso a ofata say e bone man hene nanso na regional House of Chiefs no e twentwe ne na se eno ne ma sampa koe what you say sansrim we nana meyede nana meka enti wutie mensema na meka no pa critically a ubehu say na me boa bonofo sabre na meye media encounter wo nyansa ponom ne oneba media no obi betra say me presentation na meye no indirectly no me bie bonofo nani. That's what he said. What you say. Number 2, enam san kan say na do ma hene sa do ma kusi saga no a ebae no ene kwan say na do ma hene eje mane ho say do ma kusi eye do ma hinkro we kusi na mo ni me makenka ehu no sa kusi no yen jaman fo asabre ne ete sontreso a na efre ho do ma fo no ye migrate aba no abusua no a etika sontreso ho no bi nipa na na efre ni kusi na nye ya ye ba ha no intima onje mana ho sa. What I say? That's what I said. And I'm saying can say king paramount chief divisional chief no mna da de na no eye broni na de bae broni de bae no be ka say sante hene ye king wan ka say o ye king o Ghana or do ye king of the Ashantis. It is sante hene ye king of the Ashantis ya na ye king of the Dagomba Yabongra or ye king of Gunja. What I say sanete na yiri or ye king of Nanumba Abomofia of Anglo or ye king of Anglo Gamanche ye king of the Gans sanete enti obia ye king of the tribal state enti sante hene or ye king of the Ashantis enti there is a king in Ghana or ye king bia obi wo oman no mu abroni abema ne sa amrane no na mum onye Ghana for ye king or ye king of the Ashantis. That's what I said. Etino, if we listen to it critically, na mi bie bonofo no me cheche be niema aniso. Ebio adinkrasem bo no ameka ho asem no. Dia asem na mka e wo video no, mo amohwe video no bia no. Meka se eye no kore. Jaman hene ba bia na efre na pawo. Ena santefo de no ko kumase. Ena oye den. Be ko kire no sa design no. Oko kire be sa design because no artist. Nti adinkrasem bo no yina on the ko kire. But ye jaman ha no, ye jaman ayira. Ena santefo no akọ police no na be de ebo bontoma kese akese yim. Enti nkasa de no kranka me kwanse ye kan ya no. Ne ese ye ne se sabisimu se kirao se dumosuo ahaba bi na ya bebie kente manufacturing shop na na mountain ko ya bono mekobono ye sika no bia ye nya no ye de ya bebie na mrante nya adumanye na ya boabo mabunu na no ne voter region be kente ho chen even Ashanti region kra munko voter region munko kuapem munko sua kente yene ya ma obi a wanya onfo ko sua ne omra na ba obi sua ne na baba beba ni abie kente factory e de ama na yeso ye de bobo ntoma akese e de tono mayenkofo na ya tono bono ntoma
anase Adinkra ntoma hono ne yenya Adinkra village na eno yenkoka ne ya no because one o de buy fine na wama obi abefako enti ni obeka nipa beje adi ne se obesa akofa sa technology no e de aba. That's what I said. We no na ya sembia na meka egubro fo hofi dabida se utie mensema me koka ne nyansapo critically a now ye badwemba no de kwadwemo ubehu se na mi biebie kibi e de mabonfo no se bani be babe ho so na nyese bia eye ni nguase e na me ye den na mi kugu na do ma hene me ma nkoka se onye adua na pisi o se mutie ni ye me kan se na do ma hene oye adua na pesi no Asante Confederacy time no aduanafo a behia wo Confederacy num no beno bede sa abaso bode no man so oye aduana pesi na mom ye ja man no ma ono ka ho de esanse owo wo fa panyina ono ti kosu no mpema konwa so akodi kodivon ndi ontimi nuclear ne ho se oye pesi wo breko ane wo fa no e wo ho. That's what I said. Na mom eye aduanafo a na be wo Confederacy num e na bede aduana pesi no e de ma no santini bia ye frɛ ni dwabem brante hene waye dem watwa ho cassette ye woku ase ne ye toto sa cassette yi da dwabem brante hene wa nana ampem bafi wa wato ne cassette bia da bia obedi ne meke ho adanse oka se aduana pesie do maajima mbadu oka no inside. That is what I said. Etino ne na brante no ode tata me no enam emam ka kire no se ba ma se wure me first na me kama mo na nne mo atwa U10 me kama bonofo a ene me ka kire se wo hene ne tumfo enti wo hene oye no na Asante hene ore ne ka se obia mom Asante ni bia mana Asante sem enhiam ena wa ka kire me se me so me ma bonosem no enhiam ena me ye me bonosem ntu ha on say enti se me no di nkomo e wo fon so na wo de me voice no pe wo na me kasa kire wo me voice no pe na abeto social media so na wo so de na o kan e no de ade na wan fa abeto social media so nanka atifo no anwe we na bia bet na social media so papa we ye yusu no mo betuma yusu nkodwa agiman aba wo betuma yusu me nkodwa agiman sa brante no kra o kasa no mimi nim no obia mam kapre o dimi yusu me. You can't buy my conscience asema me kan eni 100 years eno ana meka sa na msubante ena menye hia ni so no bi edisika a dada me. I'm not a poor man. What I say mom ka credit so nya me chiro no entimi nuanom bonofo sa ahose ye we nom de ebeba ne ebeba chene we because bono champion jana aso no ebinom be try say be di jabi be tutuyemu mo binom bakoma atu na wakoma tu a na chese sanet ye dia menye bio na chese zam no biako. What I say me a politician, I know this political strategies no ye pese party for opposition party a ote bench no opese oba power no opese party a ewo power no ni members no bakoma say ya unim ne ebeyo da obi hu say politician be a free crime na wa ba constituency num any party for akoshia babi ana say MCE ana MP any party for akoshia babi o hore be koshia aha no biska no becheche no uhebe mobi ba chichiska uhebe mobi enti okasa o party ni no esanse meeting no da no wanya kwana nkwase enti no
Obeji adi se bechiche sika ma party fo ne ba mra obi na odi asen wakoma eye propaganda politicians ete yusu enkankara politicians abeti opposition be propaganda no be strategy no ebi na brante no o yusu no ne o kano onye nokre se osimebo a nipa na menene di nkomo a ne oka ya ema me kan sa asem no kire no onfe no so metu dwe ara na me de no kwa no de atudwa odofo subscribe na share nama atiefo enye bintie efise nkomo no ede ochina nyame ya adoma yebe to aso